Thobela, ke a le itumediša, ke a le tsamiša, ebile ke le amogela go se moya ka Dr. Makgabo. Le kgone ke rata re bolele ka angel number 1 gore na ge o setse o bona number yake number 1 e tla go wena kgafetša e ra go reng. Last re dirile video ye le gore ke boletše kudu ka di angel numbers, ke be ke tlhalosa gore na dinomoro tša manyeloi ke dinomoro tša mohuta mang, ene ke bolela gore na go setse o bona nomoro ewe o swantše o direng o checkeng e leng ka ra bophelo ba gago. Ka boša gape ka bolela ka tlhalosa ka mokgwa le gore yona nomoro e o ka e bona ka gona, ka tlhalosa ka re ke nomoro e le gore ya ke pušeletša gantši le gantši o tlo kgotša e bona kgafetša mohlomongwe e bona gantši ka letšatši goba ebile o bona every day goba every week ya tšwelela nomoro yela. And ka bolela ka re nomoro ke nomoro e le gore o ka e bona mo watching ya gago, nako ngwe wa phafara ra bošego go lebelela nako ke 3 o'clock goba ke 3:15. Thapama gore o ya ka kamoreng matlho a wela kwa nakong go lebelela nako e reng 3:15, e ra gore 3:15, 3:15. Go sepela mo pateng dikoloi di a feta gore o bona koloi yela o bona number plate ya yona, number plate ya gona e reng e re 315. Gore o sepela mo pateng o bona matlho a gago a tractor ke ntlo e itseng, go lebelela house number ya ntlo yela e reng e re 315. Gore ke nomoro e le gore o tlo e bona kgafetša e ka tla go wena ka tsela tša go fapana. So go setse o bona nomoro e tla go wena gantši le gantši gore gore nomoro e na le molaetša o e leng gore ke molaetša o tliša ke manyeloi. Manyeloi re bolela ka bona di-angels ba kgona gore ba bolele rena ka tsela ya dinomoro. So ke ka mokgwa le re ba tla ba bolela le rena ka gona, wena se o swantše o se dire gore o kgone go tseba gore na ge o bona nomoro e itseng e ra goreng, o swantše o tsebe molaetša wa yona. And ka bolela ka re go e bona nomoro ke le go tseba gore molaetša wa e ra goreng, mara se seng gape ntho e tlo go guide-ang gape a kere gore o kgontiše gore na botsotsi ba bolela ka re nomoro la e ka mina dilo tše dintši, o ka kgotela gore go e bona e ka o fa dilo tše 5 or ebile tše 10 gore okay e ra so, mara ba ka se tle wena ba etla ba go bontšha nomoro e le gore ba bolela dilo tše 10 ka moka ka nako e teng, ga o kgonagale. Lengwe le la le tla wena le tla ba mohlomong le tlišitše molaetša mo tee fela, ba nyaka gore o tlhokomele ntho e tee fela goba ba botša ka ntho le re sa tlo diragala, ntho e tee fela ka re ga tšela tše 10 tšela wena o di tsebago, gore o tsebe gore na ba bolela ka efeng o tlo guide le ke intuition ya gago. Ka mokgwa ke boletše ka re o theeletše intuition ya gore na e go botša eng, ka re o theeletše di-thoughts tša gago, monano wa gago gore na immediately go se no bona nomoro la o go botša eng. Ka boša ka re di-senses le di-feelings le tšona di tlo go thuša. Ka boša ka bolela ka re bošego o re go robala o rapele ka yellow candle o botšiše manyeloi a gago gore na molaetša wa nomoro la ke boneng o ra goreng. O tlo ba botšiša ge le gore mohlomongwe a se kgone o kry-a molaetša through the intuition goba a se kgone o understand intuition ya gago, goba mohlomongwe a se kgone o kry-a molaetša ka tšona di-thoughts le di-senses le di-feelings. Ke bone gore o tlo botšiša ka yellow candle, wa ba le go o phasa mola wa botšiša gape o kgopela le badimo le bona ba go thuše a kere gore o kgone go tseba melaetša ye le gore e tliša ke manyeloi, ge manyeloi a etla go wena melaetša e kgone go fitlha mo go wena. So le kgone ke rata gore re bolele ka yona number 1 gore na go bona number 1 e ra goreng. Pele re thoma ke rata go amogela ba ile re ke mathomo ba tsena mo lenaneo la rena, ke le amogela go se moya ka Dr. Makgabo, gomme ke gopela re le ipsene ka taba tše ke le tshwaretše go tšona, le re ge le ipsena ka tšona le se ke la lebala go subscribe, la like channel ya rena, la kgotla le yona notification bell yewe gore ka mehla re uploada di-video le kgone go tseba, la buša gape la share di-video tša rena le batho ba bangwe, ke a le leboga. Okay, re tlo bolela ka angel number 1 gore na go e bona angel number 1 yake molaetša o le gore o tla go wena o tliša ke manyeloi a gago, ke molaetša o mo feng. Ka ke setse ke boletše ka re manyeloi a kgona go tliša melaetša go rena ka tsela tša dinomoro. Ka bolela ka dinomoro tšeo o ka di lora goba mohlomongwe ke nomoro le gore o ka no fela o e bona ka mehla le se o lebelela sešupanako sa gago, go lebelela sešupanako sa gago ka mehla ke nomoro yela.
Ga o sepela mo pateng koloi di a feta gore number plate sa tswelela koloi yela. Gore wa sepela mo pateng o bona ntlo e itseng gore o lebelela house number ke yona nomoro yela. Nomoro e ka tla go wena ka tsela tša go fapana. Nako tše dingwe ebile a kere mohlomong le ka maebana ga e le gore mohlomong a se nomoro tše dintši like today re tlo bolela ka number 1 a kgotse le gore matšatši a o no feta o no phela o bona leba le le tee le fofa goba le tla le mo gaufi le wena mo o tlo lebelela meaning ya leba lela o tlo ba o lebelela dilo tša tshwana le ka mokgwa ke leng okay ka diphoofolo ke boletše last ka re o ka lebelela gore na go setse o bona phoofolo ela goba nonyane ela o tlo theeletša tšona di-intuition tšela ka mokgwa ke boletše le di-thoughts tšeuwe le ditoro tša gona di go botša eng ene ebile le color ya leba le o tla beng o le bone le yona color ela e tlo ba le meaning a kere and then le number gore na maeba o ke a makae a kere mohlomong go tla le tee then o tlo tseba gore okay ke tlo checka le number gore a re godimo ga yona nonyane ela o e bonego o tlo checka dilo tše tharo o tlo checka yona ka bose yona gore e ra goreng o tlo checka color ya yona e ra goreng o tlo checka le gore na nonyane tšewe ke tše kae ke e tee or ke tše pedi or ke tše tharo na ka mehla o bona di tla di le 2 goba di le 3 ke mohlomongwe o kgotse le nako o phela o bona number 3 nonyane tšona di atla di tla gona di tla di le 3 gore o checka nako ke 3 gore sepela mo pateng o bona number plate ya koloi ke 300 goba mohlomongwe ke di 3 tše tharo then o swantse o tsebe gore na molaetša o ra goreng. So go bona angel number 1 go ra goreng ke molaetša e mefeng ye le gore e tla fihla go wena ye le gore e emela ke angel number 1. Sa mathomo go bona angel number 1 o tsebe gore go tlo ba le di-changes ka ra bophelo ba gago dilo di sa tlo fetoga e ka sebe dilo ka moka ke tše dingwe tša dilo tše dingwe tše di tlhagang ka ra bophelo ba gago di sa tlo fetoga goba mohlomong e ka no ba ntho e tee fela e le gore ya tlhaga ka ra bophelo ba gago ke yona e tlo fetogang ene o tsebe gore ntho e ga e tlo fetoga e tliša dilo tše di botse ga e tliše dilo tše dimpe so ra gore o seke wa tšhoga mohlomongwe tšona dilo tše ntši tša go fetoga e ka ba dilo tše le gore mohlomongwe e ka ba dilo tše le gore di amana le mošomo wa gago mohlomongwe go tlo ba le di-changes ka ra mmereko wa gago mohlomongwe go tlo ba le di-changes ka ra relationship ya gago mohlomongwe go tlo ba le di-changes ka ga lapa la gago mara go na le tše le gore di sa tlo fetoga ka nako ngwe kgotse le gore go na le tše le gore di be di sa sepela gabotse ka ra bophelo ba gago o ba le mathata a ditšhelete mohlomongwe mathata a di-relationship mohlomongwe mathata lana ka mošomong wa gago o tsebe gore mathata ao ka mokana a sa tlo fela go tla dilo tše di botse ka ra bophelo ba gago so ra gore go setse o e bona nomoro eki and then le gona ka mokgwa ke setse ke boletše ka re o tlo checka tšona di-intuition tše la gorena dira goreng ene ge e le gore ke nnete di bolela ka dilo tše di sa tlo fetoga ka ra bophelo ba gago immediately kgaogana le dilo tša morago tlogela go tlhola o nagana ka dilo tša morago le tše le gore di be di diragala le tše le gore di be di go koša bohloko go ka re o emetše this great changes gore di tle ka ra bophelo ba gago ya ba re wena o sa kore monana wa o sa le kua morago kua o sa le busy o sa lana ka dilo tša morago le tša go koša bohloko automatically dilo tše le gore wena o di emetše di-changes tšewe di ka setle go wena ka baka la gore wena ga o concentrate mo dilong tše le gore di sa etla ga o kgone go concentrate on the future o busy o sa le busy ka dilo tša morago dilo tše le gore ga se di o tlišetše katlego dilo tše le gore di o tlišeditše manyami madimabe kgaogana le tše di fetileng lebelela the future bokamoso ke bona ba o tshwaretšeng dilo tše di botse ene go ka kgotsa o lebeletše dilo tša morago a kere ka la re a se dilo tše di botse ke dilo tše dimpe then ke energy e mpe ke energy e le gore e negative ga se energy e botse then go ra re wena o sa swima ka ra energy la e negative o tlo kgona go attracta dilo tše di botse jwang e le gore o sa swima ka ra energy la negative as long as o le ka ra o sa nagana ka dilo tše tše di negative energy ya o le yone e tlo ba negative then o ka se kgone go attracta dilo tše di botse ka ra bophelo ba gago gore o attracte dilo tše di botse ka ra bophelo ba gago o swantse be le a positive energy ene gape o be le di-positive thoughts ke mo le dilo tše di botse di tla kgona go tla ka ra bophelo ba gago okay number 2
ene go ra gore go setse o e bona ke ntho ya gore mangelo a ba o botsa gore kore kore ke prepare wena ke preparele kore bophelo bo boswa dilo tse dintshwa ka ra bophelo ba gago ka ge re setse re boletse ka di-changes gore go tlo fetoga dilo tse ding ka ra bophelo ba gago so ge dilo tseo di tlo fetoga go ra gore ke nako ya gore wena o ke preparele for dilo tšeowe di re ge di tla di kgwetsele gore le wena o ready ge di tla di kgwetsele gore le wena o ka re ga energy goba moya o le gore o positive mohlomongwe ka ba le mošomo o montshwa maybe o tlo kry-a mmereko mohlomongwe ga o bereke o bontse o nyakana le mošomo and then ke yona number one ela ke sign ya gore tseba gore o tlo kry-a mošomo mohlomongwe o bontse o apply-a ke yona sign ya gore mo be go apply gona ba tla go bitša for di-interview goba mohlomongwe ba ye go fa mošomo owe goba mohlomongwe ebile o bo o sa apply mara go setse o e bona ke ntho ya gore ema ka maoto o thoma go maketa gobane mošomo o tlo o kereya mangelo a ba o tshwaretse mošomo se ba se nyakang gore wena o eme ka maoto ga e le gore motho le gore o rata di-business ke ntho ya gore napa o thome gane jalo ke yona nako ya gore o dire di-preparations tša gago o thome business ya gago ga e le gore ke mabapi le di-relationship mohlomongwe ke nako e le gore o single ga o ka ra relationship ke molaetša wa go bontšha gore tseba gore o tlo kopana le motho e segale o ile gore o tlo mo rata le yena o tlo go rata gore lerato le etla e segale so e ba prepared ene ebile e ka ba le ntho la gore di-creative ideas menagano e mebotse mo e le gore mangelo a batla go fa mohlomongwe di-business ideas tse di itsenye goba mohlomongwe di-creative ideas mo e le gore o swanetse o šome ka matsogo a gago goba mohlomongwe o swanetse o šome ka monagano wa gago mohlomongwe ba ka kgwetsele gore mangelo a ba o fa di-creative ideas tša gore o thoma go ngwala dibuka o di-publishe o di utlišetse lekhumo mohlomongwe ba o fa di-creative ideas tša gore mohlomongwe kgwetsele wena motho le o rata go drawa ene ebile o kgona go drawa then ba go botsa gore napa o thome go drawa reka dipote ka mola toropo o reke dipene tša gona tše ba drawang ka tšona o thome go drawa dilo tša gago o draw di-sketch tšao tše di botse gomme o fele o ke advertise mo ke advertisang gona mo di-social medieng mo di-mallong o ye o rekiše gomme di tla rekwa batho ba tla di rata mangwelo a tla bula ditsela batho ba bantši ba tla di rata ene ebile ba tla di reka tšhelete e tla tsena ka ra bophelo ba gago business ao e tla gola so di-creative ideas di tla fapana okay number 3 go bona angel number 1 go ra gore ebile o nape o release a negative energy o ya o senyake ka ra bophelo ba gago kgaogana le yona energy e le gore e dira gore wena o phelo kwatile wena o kgwetse le gore energy e le gore e dira gore wena o phele kore o se gabotse le ga teng o phela o kwatile o phela o nagana ka dilo tša go kgopiša o phela o rogana le batho ba bangwe o ilwa le bona ka mantšu mohlomongwe ebile le energy like ka ke tlhala ke bolela kere energy tše dingwe tše di bad goba tše di negative rena ka bose rena re ke tlišetša tšona ka nako tše dingwe rena re kgona go tlišetša dipati ka go kgwetse le gore ba le mogolo wa gore re rate go dula ka di-group mo e le gore re dula ka di-group and ga re bolele dilo tše di botse dilo tše di positive ga re agišane re jelana mona re a seba ge re dutse ka di-group tšela re tšeela batho ba bangfase re a kganya re kganyetša batho ba bangwe jalo le jalo so ba ra gore kgaogana le energy ewe ga o e needi gore dilo tše di botse tle ka ra bophelo ba gago energy o ga e nyakege dilo tšeo di ka se kgone go tla ge e le gore wena o sa eme ka ra energy ela o sa le ka re ga masebo ale o sa le ka re ga go nyenya batho mowe o sa le ka ra di-competition tše le badimo ba gago ga ba dinyake badimo ga ba nyaka gore wena o compete le batho ba bangwe ba nyaka gore wena o kgotsofatše ke se bona ba o fang sona so go e bona number 1 ela immediately kgaogana le di-energy tšewe then o tla bona o tlo kgona go understanda molaetša badimo ba gago ebile dilo tše di botse o tlo kgona go manifesta dilo tše di botse ka ra bophelo ba gago
Okay, se seng gape go bona angel number 1, o tsebe gore you are on the right track, o tsebe gore o sepela mo tseleng ya nnete. Ga ile gore mohlomongwe already bo setse o ena le di-creative ideas, o rata goba mohlomongwe o ena le monagano wa gore o dire se sengwe, maybe o nyaka go thoma business e itseng, goba mohlomongwe o nyaka go dira ntho e itseng, maybe o nyaka go dira project e itseng, goba mohlomongwe o plana gore o nyaka go renovate ntlo ya gago, goba o nyaka go reka koloi jalo le jalo. Then ba go botša ba re you are on the right track, re ema le wena, o mo tseleng e botse, dira jalo ka go o gopotše, re tlo go support, re tlo go thuša, re tlo go protect. Gore re ntho o e dirago you are on the right track. Mohlomongwe o bo plana gore o tlogela mošomo wa gago, o ye o kry mošomo go gongwe, o nyaka go ithuta dilo tše diswa ka bophelo ba gago. O bereka kae, then o decide gore o applyele pleke tše dingwe gape, o bethe ke phefo, o kopana le batho ba baswa, o kry di-new challenges. Mara kgotse le gore o bo ba le ntho ya go doubta gore what if lo just sepela gabotse, what if, then badimo ba go botša gore you are on the right track. Mangilo a gago ba go botša gore o seke wa doubta, o seke wa kenyatša, ka gore o sepela mo tseleng e botse le tseleng ya nnete. And ebile re sepela le wena re go tshwere ka letsogo, dilo tša di tlo sepela gabotse, wena tshepa mangelo a gago. And ba go botša gore o tlo tšwelela, o sa tlo go bona mphufutšo wa phatla ya gago, dilo tše di botse dimpho di tlo tla ka re ga bophelo ba gago. Okay, and then ye nngwe gape go bona angel number 1 e sa le molaetša gape go tšwa mangile a gago ba botša gore o seke wa wara, o seke wa tshwenyega, o seke wa ba le gona go kgwetša o ena le dipelaelo ga di nyake ka ra bophelo ba gago. Mohlomong o kgwetše le gore e segale mola kore recently o bile le mathata maitseng a ile gore a go tshwenya mo pelong, mohlomongwe ke ntho e amana le relationship ya gago, ba mohlomong ka mo gae dilo di sepela gabotse, mohlomongwe bana jwa goba ona ntho e diragetše le gore e ya go tshwenya, o wara too much ka yona, o nagana kudu ka yona. Ba go botša gore o ska tshwenyega le gatee, o ska tshwenyega le gatee. Rena tshepa rena mangelo a gago, re gare re go theeleditše go rapela, re a dikwa thapelo tša gago, re a dikwa ena re sa tle go araba. Wa kgotša mohlomongwe e na le matelo maybe mohlomongwe ke mathata a ditšhelete mo e le gore a o sa kgona go robala botse bošego, go swantse o robale mathata a thoma o tla ka mo hlogong, a thoma go hlopha, o nagana kudu ka ona, le go rapela o kgopela modimo le mangelo gore ba go thuše o tšwe ka ra mathata o leng ka re ga ona. Mara ka kala o rapela o na le diwari tše dintšhi ka mo pelong, le go rapela thapelela e tšwa mo molomong ka mo gare ga monagano wa gago go kitima mathata la gago, le gore o busy wa rapela mara ka mo monagano go kitima mathata a gago. Then ba go botša gore o tlogele go wara, se ka nagana too much ka ona mathata a uwe ka gore ebile a o disturba go rapela, ga re sa kgona kwa thapelo tšela. Ba nyaka gore go rapela ka mehla o cleare di-thoughts tša gago, monagano wa gago kore everything e le o be go nagana ka yona e tšwe ka mo monaganong, go šale go sena selo ka mo monaganong, go šale kganya fela. Then ge go sena selo se se go disturbang ka mo monaganong go rapela, then go ra gore o tlo kgona go connecta le moya wa gago, ene thapelo tša kgona go tšwa botse mo pelong ya gago, wa kgona go bolela le modimo wa gago, modimo a kwa thapelo tša gago, modimo a go araba. Ke fela ke kwa batho bangwe motho a bolela a re ebile ke latlhetše toulu, ke rapela mara go loke selo, ke ba botše ke re ga wa tshwana go latlhela toulu, go na le ntho o sa e direng ka botse, ga o rapele ka tshepo. Go rapela mathata a lefase ka moka a tšewa beele ka matheko, e be wena le modimo wa gago, o lebelele modimo wa ka mahlong, o mmotše mathata a gago, o tla bona dikarabo o tlo di humana. Ene ebile o ska ba le ntho ya gore o kopane le modimo ge wena o na le mathata fela, kopana le modimo wa ka mehla ka gore o na le wena ka nako tše tšohle. Okay, angel number 1 e ra gore go e bona, e ra gore mahlatse le mahlogonolo a tla go wena, a tla ka ra bophelo ba gago, dilo tše di botse di tla ka ra bophelo ba gago, di emele gobane di etla, a di rega di tla di hwetše le wena o di emetše, ene o di emetše ka lethabo. Ke tšona di-points tše ke nago le tšona tše le gore go bona angel number 1 o tsebe gore na e ra goreng. Okay, jale re tlo bolela ka gore na go setse o bona angel number 1 yeke
ke eng ntho santse gore o e dire ke eng ntho santse gore o e dire sa mathomo kore theletša intuition ya gago intuition ke ntho mathomo e le gore santse o itheletša badimo ba tla bolela le wena ka yona intuition ba go bontšha tsela ba go tlhatlha ba go botsa gore na ka re ga tsona di-points tše angel number 1 ela o e bonego e ra goreng ke feng e šupile eng ka re ga points tše thane tšeke ge e le gore e ka ba e šupile e tee fela go a kgona gore e ka nna ya šupa tše pedi gore tše tharo mara ba go botse specifically gore na e šupile pointing e feng le e feng and-e ebile ba tla kgona go guida ka yona intuition go ba theleditše ba go botsa gore na ke eng le eng le tšo santse o di dire and ebile ba nyaka gona gore o tshepe intuition ya gago o se ka kgothele gore wa e bona and then mangwelo a gago a tla ba bolela lona ka intuition ba go botsa gore ntho ela number 1 eo e meana gore 1 2 3 re nyaka gore o dire re nyaka gore o tsebe gore eng le eng le eng di etla ka bophelo ba gago ba santse ba tlhalositse gore na o direng gore dilo tsela di kgone go tla ke nete o kgone di attracta di tle ka bophelo ba gago mara o ka kgothele gore ge molaetša o e tla wena ga o believe molaetša ola gore automatically wena ga o believe mangelo a gago ga o ba tshepe as long as o sa ba tshepe ba tla tšea dipeke tša bona ba sepela ge ba sepela ba tsamaya le tsona di-blessings tšela di santse tle mo go wena ga di sa tla ka gore wena ga o ba tshepe so tshepa intuition ya ka la re ke ka mokgwa le gore modimo mangelo a rena le badimo ba rena ba bolela le rena ka gona and then go tlo theletša yona intuition ga o tlo theletša intuition fela o tlo theletša le tša tshwana le di-thoughts ka phela ke bolela ke re theletša se se sepelang ka ra monano wa gago ka nako uwe ka nako ba ka no bolela le wena ka yona ba šomiša intuition ba šomiša le thoughts at the same time le ka go kry-a melaetša ka mokana yona o kgone go ikopantšha o kgone go kry-a the kore answer ka mokana e feleletše goba mohlomong guidance ka moka e feleletše e le gore e tla mo go wena and then le tsona di-senses le di-feelings le tsona di tla eda ka re ge melaetšela e tla ka mo monaganong le ka yona intuition ba bolela yona ka intuition and then le wena o tlo sensa gore ke nnete dilo tše di tlo diragala o tlo feela gore ke nnete dilo tše di botse di tla ka bophelo baka ke nnete mangwele a ka a nkwa ge ke rapela and then o tlo theletša gape le a kere tše ke tše le gore o ka di theletša immediately and then bošego ya go robala ka mokgwa ke boletse ka re laeta ke re se ya gago o ka laeta ke re se ya e yelo oba e tšhweu gomme wa kgona rapela ka no laeta ke re se ka moka tse rapelang ka tsona o edile le green gore ke nnete o kgone go attracta dilo tše di botse o kgone go manifesta dilo tše di botse tle ka bophelo ba gago and then ntho go santse o dire kore o dumelele mangwelo a gago wa go guide ba go bontšhe tsela ba go tshware ka letsogo gore re setse bona number ye khile ga ba tlo go bontšha rena ba go botsa rena e meana eng go botlhokwa gore le wena ntho santse o dire kore emele mangwelo a gago e bona a go bontšhang tsela o se ka ba eta pele o se ka gore ba rile dimpho di etla wa ba tlogela mola wena wa thoma kitimela pele wa ba tlogela morago o dira phošo e re ba go tshwara ka letsogo ba go guide ka gore ga se wena o ite o tsebang ka tsona di-blessings tše tšago tše le gore di etla le manaba a gago ka se sebaka ba se ba kgonne go di bona ka sepiti gore yo mangwele ba nyako mo fa 1 2 3 ge wena o kitimela dilo tšela o sa sepela le mangwele a gago o thabetše lehumolela o lebala mangwele a gago manaba a gago ba tla kgona go utswetša dilo tšela tša gago tša pela tla ka bophelo ba gago mara ga o ka emela badimo ba go eta pele ba go guida ba sepela le wena ba go tshwara ka letsogo then a gona motho a tlo go utswetšang dimpho tša gago dimpho tša di tlo ba protected because wena o sepela le mangwele a gago goba ona manaba a gago ba ka ba dira wena o be distracted gore o sa tlhola o sa pay attention go be le ntho ngwe le re e tla go baisitša wa palela ko focusa gore o kgone go attracta dilo tsela tše di botse so go sepela le mangwele a gago ba tla go protecta from meleko ye le gore e ka leka go gontšha tseleng and ebile ba tla leka le go protecta tsona di-blessings tše le gore ba di tliša mo go wena ntho ngwe santse o dira gape kore o accepte di-changes o amogela gore ke nnete di-changes diphetogo di atla ra tseba re gantšhi ge re le batho re rata go feela comfortable ka ra maphelo a rena
ga ke bereka mmereko mo itseng and ke bereka ka departmenteng e itseng goba ka officing e itseng ke nyaka no bona ke bereka ka officing ewe forever ga ba ntse ba nkiša ka officing ye nngwe ke thoma go ba le letshogo ke thoma go balabala ga ke sa ipsina ebile le go lwala ebile nka baka lwala ka baka la gore ga re le batho re rata go ba too comfortable and ntho ke yone e re bolayang ga ra tshwana no ba too comfortable re santse re be flexible re be batho ba e le gore re ikemišetse gore ge ba re kae re tsene ge ba re kae re tsene e le ntho e la gore ge re le flexible re kgona go ithuta dilo tše dintšhi re kgona go kry-a more knowledge more training jalo le jalo and ka tsona di-knowledge tšela e le gore ke thuta tsona le rena re tlo kgona go ruta ba bangwe in future so ya ba ntho e la gore accepta di-changes ge di-changes di tla ge ba ka tla go wena ba re tseba gore go thoma ka date e itseng o ya go reporta kae goba re go tloša mo mošomo wa gago re o iša kae go thoma berekela kae o reporta kae then o se ka kgwetse le gore wa balabala o accepte o ipotse gore okay gana mola ke yang gona ke ya go ke thuta se sengwe le nna one day so yona ntho ene ke thutang yona e tla ngodiša ke tla growa ka yona ka ka la re ko kry-a more knowledge more skill jalo le jalo le nna ka nna matšatši ke tlo go kgwetša ke eme pele ga batho ke ba ruta yona ntho ene le gore le nna ke ya go ke thuta yona mona mošomong o le ke yang go ona wena ntho swantse o dire thabela di-changes tse tlang ka raphelo ba gago and then go thaba and ebile o di amogela ka lethabo le yona a positive energy then e dirang di tliša success and then ye nngwe gape ya bofelo ntho o swantse o e dire kore fear lona letshogo leke bolaya letshogo bolaya letshogo bolaya di-doubts ntho ya re swantse o dire dilo a kgwetse le gore o ba le letshogo o ba le di-doubt mohlomongwe kwa mmereko o swantse o dira presentation wa kgwetse le gore wena ka motlha wena wa tshoga ore batho ba tlo reng what if nka se bolele gabotse what if nka baetsa ka se bolele sekgowa gabotse o seke wa tshoga le ga teng go na le tse mo ipotsa gore okay ke tla leka I'll try my best ge o ka ba le diphoso tse nka di dirago well a se ke ikemišetse o dira diphoso mare ge nka dira diphoso then ke tla growa through diphoso tseo di tla ntira gore ke be strong di ka se mbreake ke tla ba strong ka tsona so ya ba ntho la gore bolaya letshogo as long as o bolele letshogo lo tša di tlo sepela gabotse letshogo gantši ke lona le re bolayang ene letshogo ke lona le dirang gore re palele ko ba successful goba re palele ko kry-a mebereko e le gore a nyaka go applyela mmereko ka motlha o biša gore o ka re ba ka mpitša for interview o re o sa dutse sa iketlile o sa ketebetse lengwalo le letle ba re interview immediately wena instead ya gore o thabele interview o thoma go tshoga o tšhogetše di-question tše le gore di lo botšišiwa ga o sa kgona go robola botse bošego ga o sa kgona ipsina kore ntho ela di-question tše ba yang go di botša already o swetse o tšhogile o sa tselona ba ile botšiša eng o tšhogile mo e le gore ga o sa kgona go paya attention no tše dingwe mo e leng gore ebile ga o sa kgona le gore o ke preparele for interview mo e leng gore o swanetše o bolae letšhogo o thabe gore ba mpiditše then o lebelele gore na job description la gago e reng and then o thome go studiša tsona o lebelele di-question tšela o check mona o ntse o refera to di-studies tša dibuka tša tše le gore o di badile sekolong and then o compare lona mmereko le gore o bereka gona mola ke ka mokgwa le gore o tlo kry-a di-answers tša go tša interview then o pass interview re tshoga mo e le gore le go tsena ka lebati la interview already batho ba le ba yang go botšiša dipotšišo ge ba o bona fela ba bona o tsena mola o tšhogile o sena smile mo molomong wa gago o le stiff already ba ipotša ba re oh no re ka tla ra se be le good relationship le ena re ka se kgone go bereka le ena mare go ka tsena ka mola o tletse ka di-smile o le flexible o thabile o sa bontšhile le letshogo a ke nyako botša maaka ba go tšea ebile ba se batho ba thoma le go botša di-question already ka mokana ba setse ntho la re ba se ba ipotša ba re ke ena motho gore mo nyakago so bolaya letshogo ga le nyakege ke lona le destroyang dimpho tša gago di santse di tla mo go wena letshogo leo la di destroya letshogo leo le koba di-blessings le koba mahlatse le matlhogonolo letshogo leo ebile le koba le mangelo a gago mangelo a gago ba nyaka o le gabotse o le flexible o believer mo go bona o thoma go ba le letshogo
then le bona ba ke potšiša ba bona gore motho o gore a re gana faith, that is why a ena le letshogo. Nampile ba dirang ba boela morago, ba tla re gore a re ga a ready, re tla boela morago, re tla re motlhang a le ready ra kgona re boa. Ke tsona tše ke bego ke le tshwaretše tšona angel numbers number 1, and then next time re tla dira angel number 2. Ke a le leboga, le be le letšatši le le botse, jalo le jalo, Thekosa.